chia if you onyame ho ebrew onyame de adoma san adom ebiem enanso ye di ahia me din di adwa mensa nyame hira wo se nipa ye wo hoyi ye pe ye bre na ye bre ade bi wo ha ye ben onyame ye nsabe kan easily enso sa eben no eno na na me ne wo beka ho asem akoye problem si ebenya mre pa ne nyame adi sankita ho na ko akoye problem nsa wote we e wo jinsa bo mpa ya 5 minutes time no ani kum e wo so o fa bible cracking kan ya enje na woda enso sa wa fa phone pa na wo ko facebook a ka be mu ne wo di wana wo ho nso na won tori enso na wunya hwe na se wani swa na wo bona ko mma wo hwe wani swa de keke wi anu asori ko wan wa simire nso wan se nya hwe mfim ene me se ye twintwi bibi mu na hu se obi o ha wotimi hwe na braba o se sare papa bi papa makwan ma obi hu ma sunti ntese na ma usa se adwuma na no papa wan hwe ya enyi tina wa sorry obona ho so so mpaya no de ne ho achi na na wontina se na hu se ye bible ya me fa me kenkan na me dey o ha de papa bi o ma me mu bible ya me sorry na de fa se me ebui o ha me talk so ba and me breakthrough bebe me enso na de bia ya ma eno edi yeso esha de Luke chapter 18 verse 1 hoko nyamira kan akofom but eminenti yehwe wanu nko a ehwe ne Yesu Kristo ka che ne suafo Lucas sempa etire du nwotwe eyimu baako ose na obu wombe e de kire se etwase nipa ebo mpaye da womre hu English now so then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Da womre hu ehona me pese yigina and not give up hu ehona me pese wo de watwen ko edi ene give up edi ene mra hu ne so boya yehu wani achi ana wagyan no wada give up ne se wo pa de hu paye 1 day 2 days hu hwe ne wagya atom woni sa de bia opani ya obre Oko school na pesa be nurse pesa be lawyer eda form oko ya de chin ya na say ye de go diploma na degree am no hard work money enko with him na nyame hu say me pay pra wa pre empire no pana wodo say obu ha wa twera bodan ho awrade wa wonim dia ne working kan be do so na che o se etwase onipa bo mpaye da wo mre hu 5 minutes wabre 1 day wabre 1 week wabre se toda na hu nshira bia nyame de asiro bia na mpempe so bia nyame de duro bia na wani ka kuna se nyame na de mana I'm here to tell you so wanya ne easy and yes for that sorry ya ne bai and ne ye baby bia overnight or see etwase onipa bo mpaye da omre hu enye internet na do mu aye no bebrewu empire da wo mre hu tinya se ko google entire na se puli aba abo se nye ne hunam ni moja na enya wo mu no wo ba na wodi nkugu a wajai they don't give up ebia no mo so mo buku ya twere wo mu se da ye mre hu ti o mo da ma fa no world cup a da wo tu so sa wo mre hu enemi nua ba ma mpaye do bona da wo mre hu wo bon mpaye na ma hu se akosto me ma bre me widie nti ewurade bekasa what to say na mo no wo be nyame o kokora na wo twe no ye mhiti ko bo bible mu oni okofo ku ye e ma ni jonku ehane amakasa woni onyame eni nipa akọ e ma yesi sanidi sa wa ko sa ngo ntokwa ni bi wani abre wabon paye da wo mre hu
So we be pay da wo mra ho a enka afi bo hye nyame aka fa ho bebam emfa wo ne nya bo hye nyame ahye yo so wo amon da wo mra ho a na sa wo no sima a wa bra mame afi be san kwa aba be si be wi akire usi nyame ni ho nti ne mapa me twa wadwen si so o prayer life na yare emre why weak why dehydrated intimacy raw man nsuo no o prayer life no mesra fa ne kwa check up mesra mamonya assessment examination mrem nafa emre ni become 5 minutes me ma me na kan assembly o se problem bi o ba fasting 6 to 12 intimi nkun ti 5 minutes in pay no me me kan chelo problem bi o ha intimi nkun da intimi woni mre enasa ma me di jaw no se bon pay da wo mre ho Yesu Kristo and catch in the swim for next week. You better was talking story na di akire no na obe mu se so wo tuo na mo na wo do ho hyem na wo ekosto we die na hu se wa bre awurade woni nyame adi apre wo paibo mu a hu se breakthrough no ebeba wo nyame nka ho na wo twin na pompa ye da wo mre ho na obe hu se niam abesesa sama mi di jaw ne se Yesu Kristo ono ne kwan no kore ne han no e kwan biye ni ho afa so kwa agya ne nchen ade se na no so nti se wo sakra wadwen ye fa ho ma Kristo ya mesrew Christ is the Messiah ono pe biya nka no adomene kase amen